Seherde açılan güller nedendir? Öten şuride bülbüller nedendir? Benefşelerle sümbüller nedendir? Gören göz söyleyen diller nedendir? Cemil Allah, Şefik Allah, Hak la ilahe illallah. Aziz Allah, Rahim Allah, Muhammed Resulullah. Safayı kande buldu kalbi insan, ziyayı kandan aldı mahitaba. Simarı kanda buldu bağ bustan, Gülistan'da biten güller nedendir? Cemil Allah, Şefik Allah, Hak la ilahe illallah. Aziz Allah, Rahim Allah, Muhammed Resulullah. Kamu erfah est bezmi neyetti? Nedendir mahi hurşidi Süreyya? Nedendir berbahı kuh sahra? Acep bu yolları beller nedendir? Cemil Allah, Şefik Allah, Hak la ilahe illallah. Aziz Allah, Rahim Allah, Muhammed Resulullah. Kamunun aslı hud Adem'le Havva, yani üçün bazı ala, bazı edna. Hüdayi kandan oldu bunca eşya. Bu alemlerle bu iller nedendir? Cemil Allah, Şefik Allah, Hak la ilahe illallah. Aziz Allah, Rahim Allah, Muhammed Resulullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا
وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
مدد يا جد الحسن صفاي جوهر كسي علي مصطفى زينب چراغ شوله اسمت سرای مرتضى زينب زياي قرة العين حسيني مجتبى زينب eşit hatif nida eyler esiri Kerbela Zeynep çırağı nifakı kavm-ı Süfyan'ın elinde müptela Zeynep Yezid İbni Ziyad'ı Kerbela meydanına sandı. Görül o aşkıya Ali Aba etrafın aldı. Binati Hazreti Zehra Yezid'in hükmüne kaldı. İşit hatif nidayler esiri Kerbela Zeynep nifakı kavm-ı Süfyan'ın elinde müptela Zeynep
Alıçün alemi icat Alıçün alemi icat Anın ahfatına kestiler ab-ı firat eyvah Havatini nübüvvet cetlerinden eyler istimdat Havatini nübüvvet cetlerinden eyler istimdat Anın ahfatına kestiler ab-ı fırat eyvah İşit hatif nida eyler Esiri Kerbela Zeynep Nifakı kavl sübyanım elinde Müptela Zeynep Yeter sabbet yeter Kerbela'nın şerri suzanı tahammül eylemek mümkün bu hali perişanı çekilmez hanedani ehli beytillah feryadı İşit hatif nidailer esiri Kerbela Zeynep Nifaki kavm-ı Süfyan'ın elinde Müptela Zeynep Medet ya Nestel Hüseyin Ya Hazreti Mevla Hak dost Şems-i Tebrizi ki daret Naat-i Peygamber zi Allah
dost.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallah ve berekatü kelamullah ra. Sema ra, safa ra, vefa ra, vecdi halat-ı merdan-ı huda ra. Evvel azameti büzrigi hüda ve risaleti ruh-i pak Hazreti Habibullah ra. Cahar yar güzini basafa Hazreti İmam Hasan Ali ve Hazreti İmam Hüseyin Veli eğimme-i masumin ezvacı mudahhara evladı Resul ve şühedâ-i deşti Kerbelara. Mecmun-i Evliya-i Agah ve Arifan-ı Billah alel husus Hazreti Sultanül Ülema Seyyid Burhanettin Muhakkak-ı Tirmizi Kutbul Arifin Gavsul Vasilin Hazreti Hüdavendgâra ve Hazreti Şeyh Şemsüddin Tebrizi, Çelebi Hüsamettin, Şeyh Selahaddin Zerkubi Konevi, Şeyh Kerimuddin Sultan İbni Sultan Hazreti Sultan Veled Efendi ra. Ve o Hazreti Ulu Arif Çelebi, sair Çelebiyan-ı Kiram, zevil ihtiram, meşayih, hulefâ, dedegan, dervişan, muhban ve fukarâ-i mazîrâ. Selameti Hazreti Çelebi Efendi ve Dede Efendi ra. Devamı ömrü devleti Cumhuriyeti Türkiye, selameti reisi devlet ve hükümet ve vükela-i millet ra. Safai vakti dervişan, hazıran, gayban, dostan, mühibban ra. Eşşark alem, tabe garb alem, ervah-ı güzeştegan ve kâf ve ehli iman ra. Fatihatül Kitab, Berhanim Aziza. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Azamet-i Hüdâra tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya nur-i arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola. Allahu Azimüşşan ismi zatıyla kalbimizi pürnür kıla. Demler safalar ziyade ola. Dem Hazreti Mevlana Sırrı Cenab-ı Şems Kerem-i İmam Ali Şefaatin Muhammedin Nebi Hu diyelim. Hu
Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.